Mubiashara nkuma wa Miraa Igembe Jacob Mantili ni amenerete gikundi kia Miraa Union na baria bakwigambana ni amemba bakyo akiuga ni bachikirite au baribongwa ni untu wa biashara na kinyari miba Miraa batakarande guruko thithia ngwataniro augite kuri antu baguchiethia ati ni Miraa bagutetera ende ni mantu jao kiombe bari najo na ndi ni akuromba atongeria baria bathuri na kura nterire irimagwa Miraa kugwatanira kenda bariongera minister urimi Mithika Linturi kubangira bwega kimera kia Miraa. Nicholas Chabari na chotariria. Miaka 29 ngitu ya Miraa. Anonto wakarite ikiri biashara na utui wa Miraa na kwendia nthiguru omwanya mwanya gogu aliwa kintu kira aithiritwo agikujira mantoni megie Miraa ni ipindi na kuthungutha kwingi na andu aria imbingi kuma kiri antu mwanya mwanya bakiwe bakutetera Miraa. Te union ya Miraa ote antu wa Miraa bakoloma bachakura na safari kinyo ngendo ciethia mubunge tonde ciethia ngwande mubunge ruari kana ngwande ngabana lakini nchaguri union ya Miraa wenu ntuguri ari yako ni nawo ibo muchamaniyo inaona bashemaneti gani na ntoa Miraa bachagura munene wa union so gerege pindi na siaza egepindi nte miombani ambu wao mabure na ke kure woku uwa safari yako ni ntuko menetia kani na gege ashagura ni na ntoa Miraa akwirende ne union ya ntoa Miraa bawire wende aliuga akira kireo isiasa chieberwe mantoni emegie Miraa na mitaratara emiage thingatirwe gutigira akiroto gikuonekana na kinya Miraa ikuthina mbe na gukira na kuona kinya thoko imbingi nkuruki Miraa imbi kathene Miraa yetha cio siasa miru batu antu bembe twetigirire Miraa yetho siasa nete ku affect bo bange batu ku affect direct bange bale affect wa ithe na biashara kono gwetu mutuate lare maua akawa biashara ni thoki nonto Miraa kurwa lakini wetu mu affect direct no aitaga da biashara enge na ara kubui lakini antu batu bembe etu affect direct wasiri okilimo tha Mithika Linturi ndonere ntu kwenga antu bange nyaba winkuruma Mithika bai muruma awinteruma na tikororinga siasa egorumana wontawa Mithika atikomba ministry mbuana twite antu baraba kuminya mantu a Miraa tukolome tubangani ti makanga ti muntu we karingoro imbati arandagala atieta mayani kwo myakora antu batira mayani kwo bare yakonwembe ba setru bararingo imbati barethe amiunda yotheri eroi baanda tula so na koroma TV ntuko cionthe akiwa inkwambira Miraa kinyo amuria Miraa seinde gelane gake ukire atikwira kaisi kwanda andere yete kuremia kono aranda kila aranjiria kwendia so nyake akurwa maana Miraa atiwa we Miraa aguthuga no keta kwendia mayani lakini muntu wembe Miraa gathuga atona binge bya kwendia ebyo kwenda gura nto bembe nyayo itoreke wikirwa siasa na Miraa itokolomi wasiri Mithika na njira yongwa irakuga ni atiri ndenda John Poasho ya nto bawe barakumye union bakutheterembe bateba siasa taitumwacho ya nto bawe barakumye bateba siasa na barabaishe manto ya Miraa kilecho antu bawe baraisiba Miraa bateba siasa tusemani na wasiri Mithika twarerie turie ndawe Miraa nimbi merereke kwareru muntu omako mogoke noke yete kwa Miraa lakini ndenda abunge beto bathatu ntuto bashakurire na senete kirio kathuri murungi na women rep kailemia na muntu wetu ngabana bekero na tureke ya siasa antu au tukolome na wasiri yetu akilimo batu antu barabaishe manto ya Miraa tubelese imbithina yetu imbi atomera thoko ciura na imbi biombo to maikooneka kuma Igembe North Peter Nicholas Chabari.